Mwiriwe, bitekerezeho. Leta y'Uburundi ifite igisirikare gikomeye gifite ububiko bw'amasasu barwanisha mu gihe kingana n'imyaka 2 buri munsi basohora muri depo ibikoresho byo kurwana. Bitekereza iki gisirikare gikomeye mu gihe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite igisirikare cyaba gikomeye kimaze guhabwa ubushobozi bwose, imyitozo, ibyangombwa byose bituma igisirikare cya FARDC cy'igisirikare gikomeye. Bitekerezo baramutse bashyizeho ubumwe, ubufatanye mu gutabarana bafite igisirikare kimeze gutyo. Uravuze ngo byaba byaturutse kugira ngo ibyo bihugu zombi bigire igisirikare gikomeye. Byaba byatewe n'iki kugira ngo FDNB ibi gisirikare gikomeye cyahangamura cyangwa se gishobora kurwana mu gihe kingana n'imyaka? Ese byanyuma muyenza kujya FARDC nayo igisirikare gikomeye? Nubwo icyo cyaka bitaraza kukivugaho, ariko bisa n'ibindi yisura. Amakuru arahindutse mu gihugu cy'Uburundi. P.Ndyishimiye Alias General Neva mu mugambi ukomeye cyane, mugambi udasanzwe wo kubaka igisirikare cy'imbaraga mu gihugu cy'Uburundi. Ni umugambi yatangiye mu buryo bwa bucece, ariko inama rukokoma yateranije y'abasirikari bakuru tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu, nubwo ari gushaka indi manda yarangije kwizera ariko none azanayibona. Ni inama ikomeye cyane igiye gutuma ibintu bihinduka muri kano karere. Zose biramenyekanye, zose biravuzwe, aho General Neva Prime Niyongabo n'abandi basirikare mu gihugu cy'u Burundi bakoze inama rukokoma, imyanzuro yafashe kubaka kimwe igisirikare gikomeye cy'u Burundi FDNB. Niyo myanzuro ikomeye cyane kuva President P.Ndyishimiye yajya ku butegetsi yakora, cyangwa se niyo nama ikomeye cyane yafata imyanzuro imeze gutya yo gutuma igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi cyaboneka uyu munsi gihindura imiterere ndetse n'imikorere, nubwo n'ubundi bavuga ko ari igisirikare gikomeye. Ibindi bigarukaho sibyo gusa, hagiye ngo kubakwa depo 8 z'intwaro Ababiligi na Amerika bazanye. Ni depo nshyashya, n'ubundi Burundi usanga ufite depo nzindi nyinshi z'amasasu ndetse na bya bombe, bimodoka by'intambara n'ibindi, ariko bagiye kubakwa depo 8 zose nshyashya kugeza mu gace ka Muyinga, aho bagiye gushyira depo 2 mu gihe n'ibindi bice ndaza kubwira bagiye gushyiramo izindi depo zose hamwe zikaba 8 zo gutuma igihugu cy'u Burundi kiba gifite ububiko buhagije bw'amasasu. Kandi depo bagomba kubaka ibintu azabishobora cyangwa no kwiyemera, ariko turaza kureba impamvu bazanabishobora ndetse n'abazabishyizemo imbaraga kugira ngo byose bikorwe. Ibyo tabigarukaho sibyo gusa. Belgium cyangwa se igihugu cy'Ubabiligi n'igihugu cya leta y'u Burundi mu bufatanye bukomeye cyane. Ababiligi bemereye Burundi drone z'amoko 3, gusa aravugwamo umusada wa leta z'umwe za Amerika muri ubwo buryo guhereza igihugu cy'u Burundi cyangwa se igihugu cy'u Burundi drone z'amoko 3, kandi drone nyinshi. Bwa mbere mu minsi ishize mwe mwumvisha ibya drone 5,000 ngayo rigiye guha igihugu cy'u Burundi. Ndaje nkubwire amoko y'izi drone igihugu cy'u Burundi kigiye guhabwa n'igihugu cy'Ubabiligi, ikizo drone zaba zije gukora umwihariko wazo n'ibindi byose bishyizwe ku karubanda. Icyo nakubwiye cyo nuko byose mbigukurikirana kujya mbikubwire muri kano karere. Atari byo gusa, iki ngiki cyo ukebwe cyangwa se ugihakane, ariko muri Kongo ni nayo babwiye mbere, bamwe murabyemera abandi murabihakana, ariko mwabonye byarabaye. Ni nabwiye ko muri Kongo hagiye gutangira umushinga wo gutoza abasirikari ba Kongo bikozwe na leta z'umwe za Amerika mbere yuko amasezerano ashyirwaho umukono ndetse na mbere yuko bitangira. Mwabonye ko byabaye. Uyu munsi byemere ndakubwira ingingo zigaragaza neza ko leta z'umwe za Amerika zifite gahunda yo gutangiza gutoza FDNB ingabo z'igihugu cy'u Burundi gukoresha ibikoresho bya gisirikari. Ngaho nabwo buryo bwo kuzanira igihugu cy'u Burundi ibikoresho by'abanyamerika. Hakibazwa impamvu abanyamerika bagiye kuzanira igihugu cy'u Burundi ibikoresho byabo, ari nacyo cyakomeje gutungura benshi, ukuntu Burundi bwitaweho, hakanarebwa cyangwa se hakanimbazwa niba nta yindi deal yabyihishe inyuma barimo guhisha. Ariko byose uraza kubimenya neza umugambi wabyo ndetse n'uburyo leta z'umwe za Amerika zakoze akagunya ku gihugu kimwe no kwemera ikindi gihugu gutera imbere. Reka nze byose mbikubwire mereye iruhande kamwe ku kandi muri aka kanya. Ngende umungu wa Kamanzi ngo ikaze ngo tuyane ku musozo. Ikaze kuri mwese.
ntazagira umuntu n'umwe ukubeshya, nta gihugu kiryama ngo gisinzire mu gihe kidafite igisirikare gikomeye gifite ubushobozi budasanzwe bwatuma kirwanaho ndetse kikirwanirira. Uzakubwira ngo ibyo bibaho, uzavuga uti uzabesha abandi, ariko njye waganiye n'umuhungu wa Kamanzi yarambujije, ntuzabyemere bitewe n'impamvu ebyiri. Ya mbere, igihugu kiba kigomba kurinda umutekano w'ubutaka bwabo, ubusugire bw'igihugu cyabo. Icya kabiri, kurinda ibyo bamaze kugeraho. Icya gatatu, gutuma bataba agafuka imvugo rimwe cyangwa se agatobero, aho ushaka wese akaza akayora agafata ibyo ashaka. Igihugu kigomba kuba gifite uburyo bw'ubwirinzi, kandi igihugu cyose kibikora mu buryo bwacyo. Wenda uvanye ibihugu bimwe na bimwe byashyiranye amasezerano y'ubufatanye ku buryo uteye umwe n'abandi bagutera, ubwo ndavuga nka Otani, nubwo n'umubara abo bagiye kuzubaka, ariko buri gihugu cyose cya gifite umwihariko w'ubwirinzi bwacyo, ku buryo bibaye ngombwa cyagukocora hanyuma wagitsinda ukagitsinda ko cyabanje kwirwanaho. Aho rero n'ibihugu byo muri Afurika nabwo bizatangiye gahunda yo kubaka igisirikare cyabyo. Yego, bizatangiye gahunda yo kubaka. Nta gisirikare kimwe muri Afurika yo munsi y'ubutaka bwa Sahara wavuga ngo gifite umwihariko wacyo mu mikorere idasanzwe, kuko byinshi muri zo byahawe amahugurwa n'ibihugu z'amahanga. Ibyo byo njye nawe tubiziranyeho neza ko igihugu cyose cyagiye kigira ku bandi, yewe n'ibikoresho bakoresha ari iby'abandi. Ibyo nta n'ikibazo tubifiteho. Gusa ariko igihugu cy'u Burundi kimaze igihe kinini cyane kivugwa ko igisirikare cyabo kidafiteye neza, kidafite imikorere myiza ABCD. Icyambere cyashinjwaga mu gihugu cy'u Burundi, igisirikare cyabo FDNB, nkuko bacyita kino gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi FDNB, bagishinjaga kuba mu mikorere yabo FDNB batagaragaza ubunyamwuga, ariko mu yo ikavuga ko ifite ubunyamwuga bwo buhambaye, na cyane cyane ko mu butumwa ijyanwamo kugarura amahoro n'umutekano hirya no hino ku isi bitwara neza, nko muri Central Africa n'ahandi. Force de Défense Nationale du Burundi FDNB nayo ikagaragaza neza cyane ko ibivugwa ari ikinyoma. Gusa reka turebe kwigaragarira inyuma, nabyo benshi banaheraho barokarasa ibisirikare cyangwa se ibihugu bifite igisirikare gikomeye. Bahera cyane cyane ku ngano y'abasirikare, umubare w'abasirikari bitegura kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igihugu cy'u Burundi kibarirwa byibura abasirikari baba cyangwa se bakabakaba hagati y'ibihumbi 45 na 55, bandi hagati y'ibihumbi 45 na 55 niyo basirikare bari ku gihugu cy'u Burundi. Gusa uyu mubare ushobora kuba wariyongereye muri uyu mwaka, na cyane cyane ko amakuru yemeza ko igihugu cy'u Burundi cyongereye abasirikari, dore ko cyongereye igihe twakita intake, kwinjiza abasirikari mu ngabo. Mu mwaka wa 2024 honyine barirwaga abasirikari 350 nk'uko ikinyamakuru cyitwa nka Wikipedia cyabigaragaje ku rukuta rwabo rwa X. Ni igisirikare kandi nanone gifite madowadowa zijya gusa icyatsi, ndavuga imyambaro z'abaza gisirikari. Bije yabo mwaka wa 11 waje kuvugururwa mu mwaka wa 16, ikongera kuvugururwa 2021, ni bije umwe barirwa muri miliyoni 70 z'amadolari. Hanyuma abanyamahanga bateraga inkunga iki gihugu cy'u Burundi, cyangwa se igihugu cy'u Burundi, bari Ubushinwa, Uburusiya, Egiputa, Misiri, Egiputa, Turukiya, Afrika y'Epfo n'Ubuhinde. Gusa uyu munsi hiyongeyemo ibihugu bibiri biri kuvugwa cyane, tugiye kuza kugaruka mu kanya gatoya. Iki gihugu cy'u Burundi gifite ingabo z'ibyiciro bibiri, ariko n'icya gatatu bafite ingabo zidasanzwe izizwi nk'aba paracommandos, bakagira ingabo nanone zo ku butaka ndetse n'izo mu kirere. Paracommandos babarirwamo kuko nabo nyine ni abasirikare b'umwihariko bakora ibikorwa byihariye. Harimo kamenya ko igihugu cy'u Burundi igisirikare cyabo kifitwamo abasirikare bari hagati y'imyaka 18 na 64. General Prime niyo ngabo niwe chef d'état major, mu gihe minisitiri w'ingabo ni Chantal Nijimbere, nkuko bigarukaho chef commander in chief cyangwa se umuyobozi mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Burundi ni P.Ndyishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi ariko gifite n'ingabo zigwana mu mazi, Naval Force, bitandukanye n'igisirikare cy'ibindi bihugu byo muri kano karere. U Burundi bufite Naval Force nubwo adakora ku nyanja, gusa inyanja ya Victoria, inyanja ya cyangwa se ikiyaga cya Tanganyika bakunze kucyitaba inyanja, nkuko Uganda nayo yita Victoria inyanja yabo. Aha rero niho batoreza ingabo zose zigwana mu mazi. Niki cyabaye tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 Igitega mu Burundi. P.Ndyishimiye yatumije inama rukokoma, aho umuyobozi w'ingabo zo mu Burundi zigwanira mu kirere, ingabo zigwanira ku butaka, ndetse n'ingabo zidasanzwe zigwanira mu mazi, ndetse neza ngabo nyine zidasanzwe force special cyangwa se paracommandos, bose baratumiwe mu nama igitaraganya. Amakuru yabanje gutangazwa yavuze ko iyi nama yagombaga kwiga ku bintu bitatu by'ingenzi. Icyambere ni ikibazo cy'umutekano muke ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho bavuga yuko iki gihugu cy'u Burundi nacyo giye gutanga renfort cyangwa se cyo gutanga umusada muri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ngo barebe neza uburyo bagomba komeza guteza imbere iki gikorwa cyabo cyo muri Congo.
icya kabiri ni ukurinda inkiko z'igihugu na cyane cyane ko bikanga igitero gituruka ku gihugu cy'u Rwanda ibyakomeje kuvugwa na P.Ndyishimiye ku minsi yashize bavuga ko bitegura igitero gikomeye. Gusa ingingo ya gatatu ari nayo batinzeho ni ingingo ijyanye n'amavugurura mu gisirikare. Bemeranije yuko igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi kigomba guhabwa nanone andi mategeko mashya. Abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bagomba kureberwa ku mushahara ugomba kongerwa, bagomba kureberwa ku bikoresho kandi bakaneba none uburyo logistique buryo gutwara ibikoresho no kubirinda bikorwa mu gihugu cy'u Burundi. Bishingiye cyane cyane kuri ya makuru yabonetse mu gihe gishize ubwo depo yo muri Bujumbura yaturikaga, bikavuga yuko haba harimo akagambane kamwe mu basirikari mu gihugu cy'u Burundi bagambaniye iyo depo yari mu ibikoresho byinshi bya gisirikari ngiturike. Burundi ubu ngubu ntibashaka akandi kavuyo ngako barashaka yuko bigomba kuba bigenzuwe neza cyangwa se noneho bifite umutekano. Buri kintu cyose muri logistique z'ingabo z'igihugu cy'u Burundi nta na kimwe kigomba kongera kwibasirwa cyangwa se guhura n'ibibazo bikomeye. Byose bagomba kubigenzura neza kuri iyi nshuro. Ahangaha niho P.Ndyishimiye yateranije abasirikari ivyo biganiraho. Prime niyo ngabo we yatanze cyane cyane ishusho yuko urugamba rumeze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe nanone nije imbere Minisitiri w'Ingabo yavuze amwe mu mafaranga bari guteganya mu kuzanira ibikoresho bishya abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, ariko no kureba ibijyanye n'umushahara ugenewe abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Nizo n'ibigihugu gitera imbere birumvikana nkuko P.Ndyishimiye bivuga binyuze ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bari kugira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Bagomba no guteza imbere abasirikari barinda iri tunga ry'igihugu cy'u Burundi. Ibyo ni ibintu bizumvikana. Ntabwo watera imbere ngo kurinda umutekano atera inyuma. Ibyo bizo nta wabyemera. Rero ibyo ngibyo bari mu byabaganiriyeho kandi by'ingenzi cyane. Nubwo amakuru yose ku buryo burambuye detail atagiye hanze, gusa ngo mwitege impinduka zikomeye cyane muri FDNB muri uyu munsi. Nubwo n'ubundi ngarakasa mutwe none igiye kubera rimwe urutare niko bari kuvuga Abarundi. Reka tuze kuri ibingibi bigaragaza neza none bituruka hanze biza mu gihugu cy'u Burundi impinduka bigiye guteza. Ubu biravuga ko hagiye kubakwa depo 8 z'intwaro Ababiligi na Amerika bagiye kuzanira igihugu cy'u Burundi, ndetse zimwe muri zo zatangiye kujya mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ntago ari byo ngiye kukubwira, nawe usanzwe bizi ko by'umweka Ababiligi hari intwaro bazanye mu gihugu cy'u Burundi zanyujijwe ku kigo cy'indege cya Iratinye International Airport ziri muri mu buryo bubiri, zimwe zigomba guhabwa Kongo, izindi zigomba guhabwa Burundi. Ibyo urabizi. Rero amakuru aremeza yuko mu gihugu cy'u Burundi hagiye kubakwa depo 8. Depo 2 zirubaka muri intara ya Muyinga, depo 3 zirubaka mu ntara ya Cibitoke, mu gihe izindi depo zashyirwa muri Musongati, iyindi igashyirwa hafi ya Gitega, indi depo irazanwa hafi y'ikiyaga cya Tanganyika muri Rumonge nkuko mu makuru abyemeza. Zose hamwe zikaba ari 8 ziyongera kuri ya depo yindi none ya Rumonge hibaza iminsi yimirwaho ibikoresho bya gisirikare byavuga mu depo yo muri Bujumbura. Nyuma y'iturika indi depo yegereye yaturitse ibikoresho babyimuriye muri Rumonge. Amakuru akemeza ko iyi depo yo muri Bujumbura hafi ya Cibitoke ariko uvuye ku kigo cy'indege cya International Airport bongeye gutangira kuyivugurura. Amakuru akemeza ko bazanyemo ndetse n'uburyo bwo kuzimya imiriro ibizwi nka kizimyamoto, ariko bitari imodoka ahubwo ibyo twakita nk'ibigega cyangwa se ibicupa biteretse byazimya umuriro automatically hakigaragara umuriro nta muntu bikozeho. Bizaramutse baye ngombwa ko aboneka inkongi y'umuriro byo bita bizimya ako kanya. Iyo nkongi niyo bari kubaka, ni depo ihatse izindi zose bari kubaka Bujumbura. Amakuru atangwa n'abari muri iki gice cya Bujumbura bemeza yuko iyi depo izaba ari depo ifite ibice 6. Igice cya mbere kigomba gushyirwamo ibikoresho by'amasasu, bumagwa amasasu uburyo butandukanye. Igice cya kabiri gishyirwamo imodoka za gisirikari. Igice cya gatatu gashyirwamo ibifaru. Igice cya kane kigomba kuzashyirwamo imbunda ntoya n'imbunda nini. Nimvuga imbunda umve kuva ku mbunda masotera kugeza ku mbunda ya artillery. Hanyuma igice kindi kizajyamo ibiribwa, igice kindi kijyemo imiti, mu gihe igice cya nyuma kizaba ari sale cyangwa se aho kugenzurira ibikorwa, ama office, sale ndetse n'ibindi. Ibi byose nibyo bagomba gushyira kuri iyi depo nshya iri kubakwa i Bujumbura, kandi ngo babikoze nyuma kugirwa inama n'abanyamahanga ari kwatera inkunga muri kino gihe kugira ngo bazafite ubushobozi buhagije bwo kurinda umutungo wabo, intwaro zabo. Tujye ku rundi ruhande, nituvuga ko Ababiligi bari gutanga renfort kuri iki gihugu cy'u Burundi ntuzite imikino. Ababiligi bemereye Burundi drone z'amoko 3 bagomba guhegwa iki gihugu cy'u Burundi kugira ngo kibe igihugu gikomeye kandi gifite uburinzi bw'ikirere. Mu ntwaro buri gihugu cyose gikeneye uyu munsi ntago ari Abarundi gusa, simwe ko Abarundi gusa, ahubwo ni igihugu cyose gifite icyo twakita iterambere. Igihugu cyose cyo gushaka kugira impinduka, igihugu cyose gishaka kugira uburyo bw'uburinzi bw'ikirere, uburyo bwo kwirwanaho mu rugamba.
barimo gushaka indege zijya pilote ari byo bikoresho bigezweho byo ku rugamba bizakifashishwa cyane cyane mu rugamba biramutse bibaye ngombwa. Rero abarundi nabo ntibatanzwe bari gushaka ibyo bikoresho ari byo bya drone byakifashishwa cyane cyane mu mirwano biramutse bibaye ngombwa ko bajya mu ntambara n'igihugu runaka cyangwa se n'uwari we wese wateye igihugu cy'u Burundi. Muri drone rero bemerewe n'igihugu cy'Ubabiligi batagomba guhererwa ubuntu, ni drone wavuga ngo zije mu buryo bwa renfort ariko bagomba kuzishyura binyuze mu gutanga ubufasha kuzo bemeranije by'umutekano, ari nacyo benshi batangiye kuvuga ko Ubabiligi bwa buri muri gahunda yo gukora intambara muri Asazo bwa Kongo abati no ku Rwanda. Urabizi ko Ababiligi yakubise agatoki ku kandi u Rwanda bwabwiraga ruti kure ntago mwatugambana ngo dukomeze gukorana. Rero ngo ari deal basenye n'u Burundi ndetse na Kongo bituma biri bikoresho biza muri kano karere, izo tuzabiharira ubundi. Ahubwo dore ubwoko bumwe bwa mbere bugomba kuzanirwa igihugu cy'u Burundi mu bijyanye na drones zo ku rugamba, n'ubwoko buzwi nka IAI B-Hunter. Ni drone zizwi nka B-Hunter zo mu Bubirigi, zifite imikorere ikurikira: zizwi mu buryo bwa surveillance cyangwa se surveillance and reconnaissance mission, ukora ibikorwa by'ubutasi no gucukumbura gushakisha mu makuru ku mirongo y'imbere y'umwanzi. Icya kabiri, day and night cameras with terminal imaging, vango bifite uburyo izi drone zifite uburyo bwo gukamera ndetse no gukurikirana zikafata amashusho meza akeye amanywa nijoro ku mirongo y'imbere. Automatic take off and landing, izi ni drone zaguruka ku buryo bwa automatic cyangwa se kugwa mu buryo bwa automatic, ntago zikeneye ikintu cyo kuzohereza nabyo ni byitwa launchers drones. Oya, yiragenda mu buryo bwa automatic. Hanyuma ifite kuba yagenda amasaha arenze 10 mu kirere, flight endurance more than 10 hours, amasaha arenze 10. Hanyuma akabamo izo mu bwoko bwa cyangwa se ikaba ifite nanone uburyo bw'imikorere dore ko ishobora gukora ku birometero kuva kuri 2 kugeza kuri 2 n'igice z'uburyo hejuru ishobora gukorerayo. Hanyuma iyi ndege ukamenya neza yuko itangiye kurira muri province ya Congo nkuko ikinyamakuru cyitwa Belgian Wings kibivuga, ikoreshwa muri province ya Congo ndetse yanakoreshwa muri Bosnia, ikoreshwa no muri Herzegovina. Ikindi inakoreshwa cyane cyane mu gucunga imipaka, mu gukurikirana ikitwa ibyangiza byo mu kirere n'ibindi. Ari mpamvu ari indege nziza cyane itanga amakuru menshi kandi mu gihe gito. Iyo mu bwoko bwa kabiri, izi muri ubu bwoko bwa B-Hunter, makuru yemeza ko Uburundi ushobora guhabwa hagati ya 25 na 40. Uwo mubare wa nyawo ntabwo uzwi. Hanyuma izindi ni Scan Eagle. Scan Eagle ni zimwe mu ndege zitwa small long endurance drone zikoreshwa cyane cyane mu buryo bw'ubutasi ndetse no gukurikirana nazo, ariko zikazanatwara ibisasu. Ishobora kuguruka amasaha 18 kugeza kuri 28 arenga. Ikindi kandi ishobora kugera ku butumburuke bwa metero, ubwo ni ibirometero 5,500 na 900, metero 5,500 na metero 943, ubwo ni feet 19,500. Ishobora kandi nanone kuba ngo ifite kamera electro-optical and infrared cameras, kamera z'ikoranabuhanga zigezweho neza zitanga amashusho ya nyayo akeye. Ikindi kandi ukamenya yuko izi zijya ku mirongo y'imbere ku rugamba zikakaba igitero kandi zikaba zanatanga amakuru yuzuye. Ishobora gukurikiranwa cyangwa se kugenzurwa hakoreshejwe uburyo bwa GPS. Hanyuma indi niyo mu bwoko bwa gatatu, ariko bivuga ko ifite amamoko mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika. Niyo mpamvu benshi bavuze bati ibi ngibi ntabwo ari ufasha bwa Belgian byonyine, ahubwo harimo n'abanyamerika. Izwi nka MQ-9B Sky Guardian. MQ-9B Sky Guardian nimwe mu ndege za drone za gisirikare y'Ubabiligi zikoreshwa cyane cyane mu gabitero ndetse no gutata. Hanyuma iyi ngiyi ishobora kumara amasaha 30 mu kirere, amasaha 30 mu kirere cyangwa se arenga, more than 30 hours. Ifite connection ya satellite. Ikindi kandi ifite radar yo ku rwego rwo hejuru, ikanagira sensors za high resolution. Sensor ni utwuma dutanga amakuru bitewe n'icyegereye drone, muri make gupfa kuyirasa ntabwo byoroshye. Kandi ishobora kugenzura ahantu hagari, monitor large areas, ahantu hagari. Izi drone ni inyembaraga cyane mu nguzo z'Ubabiligi. Amakuru yemeza ko haramutse hatanzwe nyinshi ku gihugu cy'u Burundi, hatangwe 5 zonyine, 1 2 3 4 5. Ha, utagira ngo ziroroshye. Ni za drone waje kugera na Cy'Uburundi, Biactal cyangwa se MQ-9 Reapers y'abanyamerika. Ni drone nyine zikomeye
zitangwa kubw'ikintu runaka gikomeye none kigiye gukorwa. Ntiwakwibaza impamvu Ababiligi bari kuzana izi drone, ariko amakuru yemeza yuko ari ubufatanye bwimbitse hagati ya Gitega ndetse na Bruxelles burimo gutuma ibi byose bisa nk'ibingibi byakemezwa cyangwa se byazanwa bikazanirwa abashinga naye ngo bikoreshe cyane mu mutekano wabo. Hanyuma ubyemere cyangwa se ubihakane, igihugu cy'Uburundi nk'uko leta ya Kongo byagenze, umunyamerika nawe bari kujyana deal. Nyuma mu y'agaciro bemeye ubu leta zimwe za Amerika ndetse Amerika ikagiye gutangira nayo kujyana cyabaze gutangira gucuka mu y'agaciro mu gihugu cy'Uburundi nk'igiye kwikora muri Kongo. Amakuru aremeza yuko ingabo z'igihugu cy'Uburundi zigomba guhabwa ngo ubushobozi buhambaye bwo gurinda iki gihugu kugira amakampani leta zimwe za Amerika atazahura n'uva gusenya. Muri ubwo buryo rero leta zimwe za Amerika abasikari babagiye gutangira gutoza ingabo z'igihugu cy'Uburundi babaha imyitozo ikwiriye, imyitozo igezweho, imyitozo yatuma batsinda urugamba. Imyitozo bagomba guhabwa ishobora kuzatangwa mu bihe bingana n'imyaka 2 kuva mu kwezi kwa 8. Bishoboka cyane cyane ko iyi myitozo gisike ishobora kuzatangira gatete zimwe za Amerika n'igihugu cy'Uburundi nyuma yuko abo twakita ab'imbere ari barabanye Kongomani bimaze kugera gusa ku rwego phase ya mbere cyangwa se abatujwe bwa mbere barangije imyitozo, bafasha imyitozo y'amezi 3. Abangaba cyane cyane bagomba kujya kurinda ibirombe Amerika igiye kuza gucukura muri Kongo. Abarundi rero ngo nibo batahiwe bagomba guhabwa imyitozo ikomeye cyane n'abanyamerika. Ariko aha amakuru akavuga yuko ibingi bishobora kuzazanira icyo twakita Uburundi ibindi bikoresho. Urugero, nimba abanyamerika bazaza gutoza Uburundi, bazaza gutoza Uburundi ariko bashingiye cyane cyane ku bikoresho babona ko byatanga umusaruro mu gihe babayeho igitero cyangwa se mu gihe byari ngombwa kwirwara no ku gihugu bafitemo inyungu. Ari nacyo bishoboka cyane cyane ko mu mbunda twabonaga Abarundi barimo gukoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba za Kalashnikov ushobora gutangira guhindukamo imbunda zo muri leta zimwe za Amerika za P.Ndyishimiye, ukaba zigiye gutangira gukoreshwa n'abasikari b'igihugu cy'Uburundi. Ibi bikaba byahita bizana none impinduka yuzuye mu bijyanye n'imigaragarire cyangwa se imitegurire y'urugamba kwa FDNB. Ndayishimiye ateka tujye imbere, dufatanye mu ntore, dutsinde, tube igihugu giteye imbere mu myaka iri imbere, tuzagihugu cy'igihangaje. Nera kure duga imisozi, abahumure humuriza igihugu. Nyene cyubahiro cy'Uburundi mukana mukuri n'amakuru naribonye mutamukanyi wanyu ubaho mwese mu nzego zitandukanye bagumya banga kirugama mbonera kure nkuko mwavyumvise ikivugo ibikorwa byinshi amajambo make. Tugiye ku kivi rero mu gusozera ikonero kaminuza, nagomba ndabashimire kuba cyiza deje gukora ntumiriranye n'icyubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukandida wacu mu mwaka uza kuza kubashikiriza ingene yiyumva, kuko n'urugendo kandi ntabura akatwemerera kukongereza umuvuduko, kuko tuteza kongereza umuvuduko. Imana ibahezage tugire CNDD-FDD. Nyene cyubahiro Mana mushobora byose, wenyene urukundo nyene impuhwe n'ikigongwe, we wamurinda Abarundi n'Uburundi ukarinda n'umugambwe wacu CNDD-FDD nuhezagirwe imyaka n'imyaka. Ufata ivyicaro. Mwanya kubahwa mwese mugize ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wacu mwiza wa CNDD-FDD, duhereye ku bari mu nama nkuru y'inaribonye, abagize ubuserukizi bw'umugambwe, namwebwe mwese mugize iri koraniro kaminuza, batumire bahire cyane cyane mwebwe mwaje muva mu migambwe migenzi y'ibindi bihugu, namwe muserukira ibihugu byanyu ngaha mu Burundi, umwe wese mu cyo Imana yamuhaye. Tugire CNDD-FDD, CNDD-FDD ramba, abagumya banga komera, abakenyera rugamba kenyera zigume. Imbonera kure shirira, abahumure humuriza igihugu,
n'akanyamuneza ntangere mfise kuri uyu munsi abagumyabanga basubiye kuntera iteka kugira ngo nze ndabaserukire. Binteye akanyamuneza kuko vyerekana neza ko igikorwa mwari mwashinze ubwa mbere nakiranguye kandi mukongera mugashima. Turashimiye rero Imana mushobora vyose kuko twarabonye ko imigambi dufitiye atari imigambi y'amarushwa ariko ari imigambi y'amahoro kugira ngo iduhe kazoza no kwizigira. Ndashimiye abagumyabanga kuko mutakijuragirika, muzi neza iciza muhitamo. Komeza inzira rero mwatanguye, mukomeze umurego kuko iyo muja murahazi kuko mwasavye kubabera umudereva gusa. Nanje sivyo niga, reka dukomeze urugendo kuko turavye aho tugeze turahaye turabona aho tugiye. Nari kubabaza nti mbega munyizigiye kwiki ko mwanyizeye? Inyishu ndayiha, ubwa mbere sinduwiga, ubwa kabiri ndashiririye. Seredefde ramba banyakubahwa mwese, kugira ngo dushike neza kuri ca gihugu giteye imbere nuko twese tuba tugize urunani tugasenyera ku mugozi umwe nk'inzuki mu muzinga. None umudereva mungize azoguma yitwararika iki? Ubwa mbere murabizi mwese ni umutekano, ubutungane no guhagararira amategeko kugira umurundi wese canke umunyamahanga aba mu Burundi akora umutima uri munda. Ndakeneye yuko nobona umurundi wese aba ingabo mu rugamba rwo gutsimbataza amahoro no kurwanya ubukene. Dukore cyane ijoro n'umutaga, ariko kandi tugavye. Dutegerezwa kubona ko ku mbibe zose z'Uburundi atagihengeri na kimwe kihari, kandi turi kumwe twese birashoboka. Turi kumwe twese birashoboka. Umwitwarariko wa kabiri ni ukubona umurundi wese atunze kandi atunganiwe mu vyiwe no mu biwe. Tuzokwitwararika ko iterambere rikomoka ku mwenegihugu rikongera rikamusubirako. Kubera ivyo intwari ibereye nigiye kutubera inkoni twishimikiza. Ngiye kuba umukomanda w'abakomanda. Abo tugiye gufatanya ico gikorwa mu vyumve kare, mutegerezwa namwe kumera nkanje, namwe mu b'abakomanda. Uwo bizogora nawe akabikinebwe canke akabimpumyi itabone yija, aze yame yibuka ko abo turongoye atari ntama bobo babona. Seredefde ramba bene wacu, ntawokora atagira uburyo. Sinkeneye ko tubandanya twurira indege tugiye gusega ivyo dusize ngaha. Nkeneye ko twurira indege tugiye kurondera isoko. Dutangure rero tuvyaze umusaruro itunga kama Imana yaduhaye, duheze tuvyaze umusesekara. Turime dushora umwimbu, tworore dushora inyama, duha agaciro igihugu cyacu kugira abanyamahanga bagihurumbire. Twimbe ubutare kandi tubuhingure kugira dushore ibifise agaciro. Kugira ivyo tubishikeko
dushaka abarundi baciye ubwenge kandi bibishirira. Nico gituma twifuza gusohora uruvyaro rushasha rufise indero n'ubumenyi. Dukeneye kurema uruvyaro rushasha rufise indero n'ubumenyi, kuko nawe wogira ubumenyi utagira indero nta na kimwe wopfa ushitseko. Dushaka abarundi b'imico myiza kandi babona neza iyo baja. Ivyo nitwabikora nta kibuza ko tuzokubaka ya mazu meza meza dushaka, ya mabarabara meza meza dukeneye, ya mashure meza ndetse n'amavuriro. Bavukanye, mu kurindira iyi ngingo muhejeje gufata, hari habo wamenga bari mu karuhuko, wamenga bibereye muri transit. Kuva ubu rero turahagurutse tugana kuri rya sango ry'igihugu giteye imbere. Abari barindiriye umuhini mushasha, nimuhumure nta mabavu mukigize. Abandi nabo abari bafise amero nabo nyene nibayasubize mu isaho. Ivya CRDFDD birapanze. CRDFDD ramba, abagumya banga rema, imbonera kure duga imisozi, abakenyera rugamba kenyera zigume. Twaramaze kubivuga amajambo make, ibikorwa vyinshi. Umwimbo ni uzokwivugira. Ni kuri aya majambo dusezeraniye ko Imana mushobora vyose ibahezagire naho ku kivi aho bukera. Murakoze.